It's a die casting. Okay. Tak tahu lah kalau yang kau buat sekarang ni modeling. Modeling, yes. Modeling ni dia cover apa je? Dia cover apa je? Maybe in terms of creativity lah. Okay. Creativity untuk assemble benda tu ke? Assemble is kalau kita go from the kata apa? Out of the box kita buka, kita pasang. Itu basic modeling lah. We just go by the manual lah. Oh, tu manual je. Suruh pasang ni and then cat siap. Itu go for the basic lah. Okay. Kalau modeling ni maybe we go into further. Maybe we try tukar dia punya subtract ataupun Kira kita tambah art kita kat situ lah. Yes, the simply word macam tu lah. Kita tambah art kita sendiri kat situ dan we make it benda tu special. Faham? Berapa tahun kau dalam benda tu? Side job kau ni?